Komisi Bentah ban penek pensa ia keriti dostor jong ulong shwa manshwa. Kedor barat jong karat marngar kala penyat ia kata masa tong dok kha. Hakapung ke badan hamautlen. Deki hajar ngut kinong shong shnong jong karat marngar ke bahap hapok ke jeng kemi ke hima meliam siemship. Kelashim Bentah ke jeng tong dok kha daga bependon kami kijar tong dok kha ia ke belatip kum ke jakoi. Ubak Richards iem ubade uhe jong karat marngar ulap pensyai halor ke jeng kongsan jong kani kata masa ke baju long shisian shisnem ringkat ke jeng penlong ya keduai ke pirat na ke Bentah ke jeng kerku shikinong rep haswa ke ayom bet. Banya perkhat banya merjing mut na ke Bentah ke benlek niam ke behula kata kalong hadin balaya syem ya karai katkum kariti ke dustur ingin ya kadorbar right marngar ni hablai siapa kadorbar hima banlai pan ke jingbet na usim ke hima